mala mediri long liang ko chilar teta long katadun kel kane ha kanyam ken konore lar kanama tega tongwan du gone bne kelare kanyam a kanyam den yen ne dianten gor kane ke liang ko dian den yela taloin medit ke tadun kel kane kan support and dit ngun yana and wala chine chop ko por kai ke 4,000 subscriber and then yela taloin di long ko kidan namo ataloin mi din gone dene ladia chine goron dene parwete chine bela taloit chilara te da long ko chong dun kel gane kana gur dun ke lara kontin kona kamne kia a chilara te da long ka kuida ma wada ta kel kane a mi jira mo mot ka yan chana lama ke jig lar te gor ya no di lar te di ka nyo ka kane da kona te gaji ke di ka nok ke di ka lak ko ba ko nyo da no na witin kon laro den kano mite mishilian kamal menchalat goro no bicharo biamaten ka koman ko di koman madan chalat andi malacharo mo di maten kare den chigor pin rajan latte an ka kujama chala te da long mi jera mungut mikaro na bat ka bona ma goro di matan ko di channel ma di subscribe andi lar dialungune ka di kulajaga Mangone bene larientama katin kong jetuok kajan chang wala ka anwala ke the thing one digituok re week sa Sudan kagone bene kanong yak ko di ente de lengten manya mangoro bukona leng ajan mangai kona go quick Dr. Ek Machar kana jiko ara dialan sa yen ai ti jena ngai kona ngoi chinetong wan chego waka sa Sudan ne jimala tongwan tiji gatagaten tiji Africa Union tagaten tiji European Union tagaten Ante jemala to kutu gol to buin to gol tagatan ti Iran Catholic banbo neka Italy nekarom tabana ray mala me chalat kai kanin te chawa kajuva an me chiko right tagaton wani chikana lar long ke kuma sa Sudan ki kwarton kon interregia sa Sudan ato wana go quarantine self ke maya dit wana karam raw de kapade ni Dr. Benjamin Burmel chiga rainte wan chigan go matping peshigan galat kel te chigan kalat chigan alata no ko bitim war bit dial be ko let gore yano de Dr. Machar kana ne ka dial nchaga yendu yana kel de go kamra duliana na mo mi chigan alata lamanyam mandelat akana makana lat tela mal mbo nyam ko ramen te lang ko bemal beban ajan Dr. Machar karam do den barain mal ba gor gaja na mai chikan mat pinke chikan alat trai dula me chikan alat ke juba ano dian manyam de kon lat ejuku makas ka Sudan ano me de Dr. Machar kana ju kor dian tawi yen kel bakaling araja mana charanya watwa pan geja kana wala ka Addis lat keja kar rajan lat ke teken ku sa Sudan ngo dara mot ke me dara ne to dara galoing la gorga wargang ne ka lat keja ke jaw ano Deri Dr. Ek Machar kana jiguara dialan chiga yen kel dijo ka kuling na ma cha la dan wale ka cha kam lere chiga lere njaka ke eno dian Dr. Ek Machar dian aluin den dueliana kana jiguara dialan taga dueliana kel ta kuma sa Sudan cha kam lere mon wala neten kam kuma sa Sudan lere mo di United Nation kan Africa Union kan international community to koken ten kona te ke gwa mala na mona kelat kamal sa Sudan. Ane pa chiga kuma sa Sudan chiga na kam lera mon wala akajo kana no de kan lada mo de kana malat kapet e chade jang. Na mama chala dan wala atal deu. Amando dien karito kona to baby ni e sa Sudan. An wala ka 20 te ganete wan te chua chiga op chikan go on de kan kanang. Am gwa mo chiga nyin ka jo ka Korean ka jo si chaila da noi chinedi choko wel di chiga liu gwa kormo ladero da ko arab ned ne wel di chiga liu gwa kormo sineti jandaro rumwan chiga na jibone are kormo na mo me cha kwen pinka chaila da noi chatwa wan wala ka arab state win mi chala toin nos chi kormo chatwa tan nei kona no te ga nei wan di chi wana no de ka kor to ka ki ko la ka nok nat la ka no ya nang Neto na chaila da no kanete buka bargazal ketwen jalka alachero ke dina kaneto koni chela tila nen na mone michi tuagan walabo ha ka goro de entagal yankan manodian goron de ling aki kamanchi tuako jibano na yena no te garame chanap
Arama chane kona doctor mila doctor nora. An doctor mana jana ramalat kel giji an ka kanera kon la logatup. Jana doctor milat ke juba jan lada kel giji an kanera kon la log la nanga ko bane di treat ba ko log. Ajan ka kor ko me chawalat ani chalun jera ke juba. Ke janta ko jana ramadit ke ramalat. Ani chala gur bo mon ko hotel ka tan jaw mon ga ko hotel dong chaw jan ko hotel. Ke jan janda mo ko hotel chaw room kanete mai nat ke nete dong lo ka nwara. Ke jan gwa mo ta ye de cha ba tane de changet an wuda mo chala doctor pur an doctor pur point de tan dong chi ye da bat ke ya chaw room kanete changet ne no kuela nak. Ta nak re hotel ka kan na ban jan na ka cha la no jit ke sigaloin ken wum ka sigaloin karyam. Ajana jitu ako jana mona aman kula lar ke ne dial chen ke juba bianga jeno yen chen yen ke juba ka chalor no gwe jen wo dong tek juba tek mugwa goro dero do yalaka chidia jen yere di maloichang kamu gwe je bijara di jan to bruke to char gwadan tia ka doro chada gwa mana nan madong de rejel ka katan wan no madene kam yela chum ka goro bialin ko kwite ka dun Amo yalara na nong wada bai na gana na kalkale goro de yarudun ti ke juba ko juba che wen mata mal ke cha gwa ka ya che wen dong lor yen tan long ta ma de na gwe do de ran jan ko hotel de gwe lor long rega ma rega ma che reg na dial wada kan yare me dial goro de yarudu alaka goro de yarudu alaka kata dong bi chen yara ke juba ko en juba wada kan no gwa ka ne dial na moi chum de goro de loy dun yene dial chen ga juba no cha ra ma cha beteu goro de ra ma de loy dun ko na mo akwite ga dun ka kuya ma goro tin mi de bia kan kan ne re nin te pait ya ga ma to ka aku onem anaran ka juba goro baro kit an taloy din nga ka taloy din nga jang pe go che je kan ga che nga je no je no la dal gam gwa mo charo ya la ko be mo rep belane ja balo ling mi ane ko ken ro chi de kepo jin che belanga jo yamua ka kuja mo goro dien diar ga tegdun ka de yaro dun gam tro kan dar ngon ne de ne ya kamiek ten ti to van wala gata mal